Basuhuje kandi mbaye ikaze kuri Ajab TV show. Reka nizere ko aho hose ukomeje kumera neza, ngo ikaze kuri iyi channel. Byamaze kwemezwa neza yuko urupfu rw'umuperezida wa Iran abantu baruri inyuma ari igihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Ibi ngibi byashimangiwe ni perezida yakomeje gukorwa nyuma yuko uyu perezida amaze gupfa. Iperereza ryarakomeje nyuma yuko yatangaje amakuru avuga yuko iyi ndege umupilote wari yitwaye ari umunyamerika, nyuma yuko yarahawe akazi nk'umutasi wa Mossad. Dore ko bizwi cyane ko iyi Mossad ari ubutasi bukorera hanze bw'igihugu cya Israel. Kino gihugu cya Israel kandi bikaba bizwi neza ko muri no minsi cyari kibaze iminsi kivugana nabi n'igihugu cya Iran, birasa nabi nafitanye umwuka utari mwiza. Ikindi kandi nuko mu minsi ishize igihugu cya Iran cyarashe amasasu menshi ndetse na za drone n'amagrenade ku butaka bwa Israel. N'amagambo menshi yatangazwe n'igihugu cya Israel, gusa ariko byavuzwe neza yuko igihugu cya Israel kizihorera mu minsi itari myinshi. Bidatinze nibwo hakomeje kumvikana abantu batari bake bavuga yuko inkuru y'umuperezida wa Iran yaba yitabye Imana. Dore ko Iran ubwo ibitangaza, bamwe mu bategetsi bo muri Iran bari batangaje yuko bazi neza yuko perezida yamaze gupfa. Nubwo bitatinze, nubwo ubutumwa bakibutangaza ku rukuta rwa X bahise babusiba, ariko babanje gutangaza yuko bazi neza yuko perezida wa Iran Ibrahim Raisi yamaze gupfa. Bidatinze nibwo hahise hagaragara ubutumwa buvuye mu gihugu cya Iran batangaza yuko yapfuye. Rero ntabwo byumvikanye neza impamvu abantu muri Israel bamenya neza impamvu perezida wa Iran apfa mbere yuko abandi babitangaza. Dore ko kandi igihugu cya Israel gisanze ari nk'igihugu cyangwa se ari nk'umwana w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore kandi ko intumwa ya Amerika yari imaze iminsi ikubutse mu gihugu cya Israel. Byatangajwe yuko byashobokaga yuko hari amakuru bari bavuye kujyana yo kuba bagiye guhitana perezida wa Iran. Dore ko kandi bakomeje kuvuga yuko ibi ngibi byari bikwiye kuba hari ikintu byahamura cyangwa se hari ikindi bishatse kuba byavuga. Abayobozi ba Israel bahakanye bivuye inyuma, bavuze yuko nubwo bahungabanya ubutegetsi cyangwa se bahungabanya icyo aricyo cyose, icyo ngo bakora ngo ari uguhungabanya igisirikare cyangwa se ubukungu, ariko ntibakore ku mubiri wa perezida cyangwa se undi uwo ari we wese. Ngo bisobanuye yuko yaba ari intambara yeruye baba bashatse gukereya cyangwa se gutsura hagati y'ibihugu byombi. Rero Israel nyuma y'ibi ngibi bakomeje kugenda bashinjwa barwanije bivuye inyuma. Gusa ariko nanone Iran nayo yaganutse ivuga yuko mu gihe amakuru akomeje kugenda atangazwa yuko Iran yaba yiciwe perezida n'igihugu cya Israel ndetse na Amerika, ngo haba bagiye kwaduka intambara ya gatatu y'isi yose ku mugaragaro. Ngo impamvu nuko kuba abantu baza kuvogera igihugu muri kano kageni ndetse bakanasara perezida wabo, dore ko iyi ndege ari kumwe na perezida. Ikindi kibishimangira nuko zari indege eshatu. Izi ndege eshatu zari zigiye, haguye indege imwe yarimo yatwaye perezida ndetse n'abandi bayobozi bakomeye harimo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Iyi mpamvu nayo ni indi mpamvu iri gutuma abantu benshi bari kuvuga yuko byanze bikunze uyu nguyu ari umupangu wapanzwe neza kandi mu gihe kirekire ugashyirwa mu bikorwa. Dore ko Mossad izwi neza ko ari ubutasi bwa mbere butinyitse ku isi, bakaba bashobora kuba n'ubwa mbere butinyitse cyane ku isi cyangwa se bukomeye cyane kurusha ubundi bwose. Rero ngo Mossad yagenze mu biguru ntege cyangwa se ibikoresho ibishoboka byose mu buryo bwabo bwa tekinike ndetse na gihanga, bagenda batatangwa ukuntu bakukiza umwanzi ariwe Ibrahim Raisi wategekaga kino gihugu cya Iran. Umutegetsi w'ikirenga wa Iran we yamaze gutangaza yuko byanze bikunze nta kibazo kizacika mu gihugu cya Iran. Bamaze gusimbuza perezida wabo, bamusimbuza wari vice perezida we uwa mbere, abari ba vice perezida by'agateganyo. Gusa ariko n'ubundi umuntu usanzwe ufite inshingano zikomeye cyane kurusha abandi ni umukuru wa Israel muri kino gihugu cya Iran, nk'uko amahame yabo abivuga cyangwa se itegeko nshinga ryabo ribyemeza. Ni ukuvuga perezida aba ari umuntu wa kabiri ufite ububasha ku bandi bose basigaye. Uyu munsi ngo byitezwe yuko nyuma yaho bashobora kuba baherekeza imibiri y'abatabarutse cyangwa se baguye muri iyi mpanuka y'indege yaguye muri iriya misozi hakurya mu gihugu cya Iran, ngo hazahita hatangira gutegurwa uburyo bwo kwihorera. Ahangaha ngo Iran ishobora kuba yakora akantu gakomeye cyane none ari kwibaza, nyuma yuko batangaje yuko bashobora gutegura intambara ya gatatu y'isi yose yeruye. Dore ko habaye intambara ya kabiri, akaba intambara ya mbere, zose ari zifite ikintu runaka zagiye zikomoraho. Yaba intambara ya gatatu ije mu buryo bugaragara ikomeye n'igihugu cya Israel ndetse na Iran, ngo bazarwana hasi kubura hejuru. Dore ko Iran ishyigikiwe n'ibihugu bitandukanye, igihugu nk'Uburusiya, ibihugu bitandukanye byose bitavuga rumwe na Amerika. Israel nayo kandi
iri kumwe n'ibihugu bitandukanye nka Amerika n'ibindi bigiye bitandukanye nka za Canada. Rero byitezwe yuko nyuma yuko bazava guherekeza uno mubiri witahiye wa Ibrahim Raisi n'abandi banyacyubahiro batandukanye mu gihugu cya Isirayeli, haje kuba hategurwa akantu gakomeye cyane benshi bari kugenda bagera impungenge bati ese kazaba ari akahe. Ni ukuvuga ko ibintu abantu bari kugenda bagarukaho ari ibitangazamakuru, ari abantu benshi batandukanye, ari abasesengura bari kugenda bavuga yuko byaba byatumye Isirayeli ibiri inyuma ndetse na Amerika. Ni uko ikintu cya mbere kigaragara ni uko umupilote cyangwa se umuntu wari utwaye indege yaguyemo perezida wa Iran ari uko yari umuntu wo muri Isirayeli. Ni ukuvuga ngo uyu mupilote yari umunyamerika ukomoka mu gihugu cya Isirayeli wari wahawe akazi cyangwa se misiyo ikomeye cyane yo kuzajya guhitana perezida. Mu buryo bwa rwihishwa butatangajwe, yaje nk'umuntu nawe umeze nka maneko, aza mu buryo butangaje yihishe, akora ibishoboka byose kugeza ageze ku mugambi we wa nyuma, nubwo yaguye mu ndege ariko byanze bikunze ageze kuri misiyo ye. Rero ngo kuba indege 3 zahagurutse, ebyiri zaragezeho zigomba kugera nta mpamvu n'imwe ibayeho cyangwa se nta kibazo na kimwe zigize mu nzira zikajya zagombaga kujya, imwe irimo perezida akaba ariyo igira ikibazo. Iyi ngiyi ni impamvu benshi bahagurutse batindaho atari bakeya, bati nta kuntu indege 3 zahaguruka imwe ikagwa mu nzira kandi zaciye mu nzira imwe, ndetse kandi nubwo bavuga ko ikirere cyagiye kiba kibi ku ndege imwe, ku zindi zose zari kuhanyura. Ntabwo byumvikana ukuntu indege perezida agendamo iri kuba ifite ikibazo cyane, izindi zikagenda nta kibazo na kimwe zifite. Ibi ngibi ni impamvu iri gutuma abantu benshi batabyumva bakavuga bati byanze bikunze Isirayeli yarateguye cyane kandi ni igihugu umuntu atagenda yigerereza. Nubwo ari igihugu gifite ubutasi bwa mbere bukomeye cyane ku isi nka Mossad, ni ibintu bizwi neza yuko umuntu wese waza ahubutse yahora n'akaga gakomeye cyane. Rero ngo bari kuryozwa ibisasu barashe ku butaka bwa Isirayeli, dore ko mu minsi yari ishize atari myinshi perezida wa Iran umaze iminsi yitabarukiye Ibrahim Raisi ayoboye urugamba rukomeye cyane rwo kurasa ku butaka bwa Isirayeli. Mu minsi mike yaramaze ari perezida, yaratangaje ko azakora ibishoboka byose ari we na Isirayeli bakaba ibintu bizajya ku murongo, ndetse akaba yabahabye, dore ko bizwi ko yari umwanzi ukomeye cyane ari we ndetse n'igihugu cya Iran ari abanzi bakomeye cyane b'igihugu cya Isirayeli. Ni ukuvuga ngo Iran na Isirayeli ntabwo bavuga rumwe habe na gatoya, dore ko kandi hari amakuru y'ibanga yagiye ajya hanze agaragaza yuko igihugu cya Isirayeli cyafatanyije ibihugu bitandukanye mu gutegura uno mugambi, haba ibihugu bitandukanye, abaperezida n'abandi bakomeye cyane kugira ngo uno mugambi ube wagerwaho guhitana perezida wa Iran Ibrahim Raisi. Mu bantu benshi batatangajwe harimo bakeya bagiye bagirwa ibanga, n'abandi benshi bagenda bagarukwaho yuko bari inyuma y'uno mugambi wo guhitana perezida wa Iran Raisi. Ni ukuvuga ngo byanze bikuze rero hagiye hagaragaza kandi amakuru yuko Putin perezida w'Uburusiya yazatanga ubufasha mu kugira ngo Iran ize kuba yahangana n'igihugu cya Isirayeli. Impamvu ngo nuko ubwayo kuba Uburusiya butavuga rumwe na Amerika, kuko Amerika yunze ko yafatira ibihano byanze bikunze, kandi na Amerika ikaba ari igihugu gifasha cyane igihugu cya Isirayeli, dore ko Amerika yatangije yuko ikintu cyose yiteguye kuba yagikora kugira ngo Isirayeli nayo ibe yagira amahoro atekanye cyangwa se ubumwe n'amahoro bisesuye byanze bikunze nta kibazo. Rero ngo ni ukuvuga ngo Amerika yazafasha Isirayeli ndetse n'Uburusiya bukaba bwazafasha igihugu cya Iran. Ibihugu nk'Ubushinwa, Iraq, Pakistan, ibingibi byose biri inyuma y'igihugu cya Iraq. Ni ukuvuga ngo intambara ya gatatu ishobora kuba yaza ko ari intambara yitezwe n'abatari bakeya, kuba yaza ifite ubukana butandukanye kuruta izindi zose zabayeho, dore ko intambara ya mbere yabigaragaye yihitanye umukuru w'igihugu, ko izindi zose zisanzwe ziza, nubwo zisanzwe izindi zisanzwe ari intambara zifite uburyo butandukanye ziteguyemo bitandukanye n'iyi ngiyi yahitanye umukuru w'igihugu, dore ko akenshi usanga ubwo umukuru w'igihugu ari uwa mbere uyoboye urugamba, ariko aha ngaho ruzaba ruyobowe n'umuntu usanzwe uje ari umusimbura utaratoye mu rwego rw'amategeko. Nubwo amatora yatangaje ko buzakorwa tariki 28 z'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka, byihutishijwe cyane ngo ni ukugira ngo barebe ko baziba icyuho cya perezida Raisi wamaze ko yava mu mubiri. Ikindi kandi ngo ni ukugira ngo nibamara gutora umuperezida wundi azaza nawe yashyira mu bikorwa uburyo bwo gutegura uburyo bwo kwimura ku gihugu cya Isirayeli, ndetse na Amerika yavishijeho umuyonga w'amasasu kugeza naho perezida wabo Raisi avuye mu mubiri. Basuje kandi mbaye ikaze kuri Ajab TV show. Reka nizere ko aho hose ukomeje kumera neza, ngo ikaze kuri iyi channel.